kalau ngahandatkeun mie tadi isuk-isuk tuh mie goreng. Makan abah jeung Indomie goreng buatan si Amu. Makan malam lah. Indomie goreng atau mie goreng? Oh iya mie goreng ieunya buatan si Amu. Tuh, diangatkan. Abah rek makan lah. Apa orang makan deui ya jeung si Nenek. Jeung Indomie goreng buatan si Amu, si Nenek. Dia akeun dulu, biar enak. Aduh. Oh, bakaran toh. Begitu tuh. Oh. Biar enak dia dulu kok. Tadi si Nenek karena anu segera eta mie goreng. Makan lagi makan malam. Oh. Biar enak kok, biar bulan. Nih, Asak. Kamu? Nih, Asak, Jan. Cok, wow, ya. Oh. Apa mana? Ditewa. Wow. Sedapnya.